Kotoni kindeto cheweru thaithatu nkarigirano ithirite withite na mbere kwithira wina kaita kaya iya moyara tukupangarite oropo ruare kindeto chetu. Kiama ya matatu ya Meru Matatu Owners Association kunenkira ngabana kawira mathaa 24 kwariria gutonyerwa kwa mucemanio yomenya sako. Biashara muguga uchokera Mombasa ode Gavana Nasir augete thirikari iritumira KRA kumunyelia. Obunga Mushine kwira Murkomen na Sudi gutigana na Gachagua akiongera tongere Rift Valley ivakurwa abakire mara. Na tokuretera gichunche keviele keron romwanya dhabu ya getombani. Maureen Camino monatoma dhidi ya oropoiru ena ngeto Phineas imana tuidhiro tikota na ira mwankamu dheno kithiro kiola nyumendeto kwena kinyaka lono dato chero de dato ikamberia dha ichichongwa kiama matatu kia Meru Matatu Owners Association nikinenkirete ngabana kawira mwangaza mathaa 24 kinakwariria guchokia gitumi kia mucemanio yoyo mwaka yomenya sako ethirite ukiangaratana kwani askari ba county na kinyenyangia baraberikana gaibarito ni abitha bamwe ba county kwithukangia bagwite bo bore manindi bakethira bakirungika na kwangaratania ugendi bwangari cia muingi ndeni ya county menya sako yugite ni moya sako cia matatu iranene na kumithikira ni kuonania kinyingi nende ikethira chikuluka irontobo mutheni murioki na ntetoi umene kachakachera umene njuma nthiru kine mucemanio ya sako emenya arakuonekana mucemanio yo thangana na nonto bagitumike kinandi mutho na arua kiama kia ngwatano ya matatu ya ndene county Meru betha bagitirimana nonto bambere betha bakiregana ne karikariri na manto jara jati tukenetie batu jatongeria ba Meru eje begi sako cia Meru nonto gitendo kirea igitendo tukuregana nakyo igitendo tukuraumuna inya sana na igitendo tukuga tutumba kugitikiria igitendo barbaric kia hooligans kuangaratanya michemanio ya sako michemanio ina procedure na rules na ndeto ili thingatagwa na kulingana na manto jara jenderere ntukweu kwenyangia muchemanio ya sako rojo tutije muchemanio ya sako eri kuju kenyangwa so atore na solidarity na kiama gike kethira ikamenya muchemanio yoyo nyangirwe tukauga itukora umugitendo gike sana na tukogwe makosa muroja athithikire thirikari ire gwirite kwithira itukaraia supportaga igitunga mukono tuthithia mantu ja mega tukithutha ithurano tukathura atongeria na njira ire yagirite gutuika thirikari niyo yumba kwithira ikithukia michemanio kenda tuendelea gutongeria sako na njira cia ukora na njira itekwereka birete tu very shocked itwithire tu na piwa nene gitumi sako nene na menyeri ngithitwe orera tukumanda na Meru county kwena bya mabimba binene na binge binini ya sako rantongorete sako nini muno very little enderera ke amakine na menya kiringithitwe itugikwa tu very shocked gitumi bya mabira inini kabiomba kuthira definitely santo bara vejire kuthukia muchemanio pale atukigwa batwe tutegwiritwe nonto muchemanio wethe you atangaza 14 days na thirikari nije tontuga tukwa bara ba vejiro tonyera batathithirie bwega nonto bajari na ndebe go batina wetiko na mabisa bonde ba county barabaka wetero nonto bubu magaindi jara tonyere stage ukora burabo kuthithuaria antu gutunywa biondo antu gutunywa mbecha antu kutharanirwa mirigo nambi iu niyo ngugira thirikari ndi kwithira igitaga ekuthiria okora ndene stage ekuthiria mokora tauni yetu endete mantu pete twagwita kuthukia kithurano gia sako jai mantu ja ivo inya baraba jaigitwe ndene Kenya imantu ja twaibicite mona atukiwa ndo na tukaigwa nyanto ni cia kuga turi atongeria basako cia Meru kuma thai tukwaria mwankaro uyu goro aithirari utwariria na tukumea bura mwerekera yo wawe gitumi batu nkoro cietu mwanka thai turi mwabura mucemanio yo uga ne ate tutina trust na officials ba thirikari baraba getika na baraba onekanete clips bakiorganize ntetoi ba poronja isikirisa kwere akethira buruburu ibokira murungu nikenda mwatongeria bara bomba kugita inya na nikenda bomba kuthithia election yingi bakemenya kabisa batetonyerwa
na ne unyasa kuingia kethithio tonge election yao bomba kwitha bemenya kabisa thirikari no ba support na betha bena freedom no ntuito kwaga atiri indiongo ekarikite kirisa kwemenya antu bara bakugwetwo bichine iria na kiripu chiojori mirwe chiojora kira mari antu bara bakugwetwa ugoja mutongeria wao ugoja mutongeria CEO wetu ndene ya Meru County wambe wone na atawathi na nontu bagitumi giki nandi panga vana Meru ntukwe mwaki kubatwa na ukarande na kiama giki nikenda kuthira ndineji kethora ti ntuku ya njuma bakathithia maandamano nene kaunti Meru na guthi matathu inyemwe getangugine riromba ngavana wetu ura twitikitie na ura twete shima leombe aciumirie mbere njuma auge musimamo jo eki mantu ja jonte ja karikite narua rojo gwikinya njuma ethire agutwira mantu ja mega na kethera muno akiumba gucemania natwe kenda atwariria na itu mu respect na jara gatwira au tukathikira na mantu ja utubangite ja njuma tukarungika kethera ngabana akaria natwe na atwire musimamo jo tutigweta njuma twigweta naro na rojo umire kabisa umiro twire atiri gukarie mbisi ni before tutera umara ome na nde barabara chingwa stage ngwa biachara irema na ndiko twiko gikenderea Friday auke itubangete kurunga biashara cietu mwankanga banotwaririe kana twithire tukiona solution ikiruntu bara bukarikite gitumitwe itugwigwa tutiganiri na tugitwiritwe gitendo kira ta gitugwiritie ukomba gutwariria mbere njume kinya nonto njuma tukethirwa twina mantu kidogo na jo kidogo jate twaja thongi muno mirwi na yetu kuga mbere tutonyaginte tura tugatonyagie icho njuma auke ugo gatwariria janga bana wetu na CEO ukirega na gitendo giki gya karikire njuma kia mene gitu sakoita kwa menyani isa ni sako muthuri Murioki Waru TV mutirijo kangangi Lakini kuna tumukarikite wa kiama kia Nope Meru Julius Bijewe na wa Remzi wa Rware Mutu Makalembe Dibamenete pone nego kila kwa ngabana kaira mwangaza kinyanyuma ya ntetikano iri kwethira nendi cha kujerewa atiate kaine ngari cha mwengi na Bidhapa County kurukibo wete thirikari ya Kawira ni utonyera cooperatives na kinya societies Bijewe nungalete kwina rungamiri ya nene bamoba cooperatives bakwethira nendi bakujirwa kuyokia itebimo be municipality na kinya kwewa kandrathi iranende bakwethira bakenda kunenkirwa Marion Karugi na Ndetoi Ankana ande thirikari ya county ya Meru itonyerete nandi cooperative movement ndani ya Meru cooperative yeria cooperative yembeniko cooperative chesakos sia ngare ngavana tukwenda gukuria nande tafadhali o resign kitene kia ngavana no tutumboka na ndaika utumboka na ntuko ithano utenda kumenya imbibi kuendelea no ofisi yeku antu baku bagwati bakiugo ibanenkanire mbete na bakinenkaira na betu beta kuita kurwa ana bo gutumira no jara baku uchiere ni Mutuma Kalembe wa MC wa Rwire Rorera na mukarete wa kiama kia Nope Julius Bijewe bakionania maruru bari nayo kiri utongeria bwa thirikari ya kaunti ya Meru ire tongeretwe ni ngavana Kawira Mwangaza bobo ijerete nyuma ya musemano yo kiama kia ngari cia menya njuma nthiru utonyerwa na kukukirikana yo athangalanirwe ni jeshi ya mama Bijewe na Kalembe bakimeneria taliari na kinyano ntobwa ngavana kwithirwa atariria kana ikoro ntunebo narwo ni 5 days down the line kuma chairman wa menya na kiama kia menya sako kikufamiwa ni antu bakumenyeka bakuma county yetu ya Meru na ne antu para batere kuthuibo bakaritie small microfinance organization na to my surprise kwithurinya mbete exchange ants ofisi ya county na ni governor uti ofisi yonde ina chief officer ina director na ina CC itikwithwera ni governor so squarely governor Omero should take personal responsibility kwithirwa mwankere thai atete ni ku raise red flag kwithirwa mwankere thai izi people ibauriri ondene o ije municipality walaza ti municipality are there kukiria maisha janto na there a small organization like SACCOS cheja pamoja bethera bali na intention gukiria economy kana gukarabu bwega
na kwithirwa bairinganirite na kainya kara kanini benako. So governor wa Meru County, I want to tell you na nkwenda gukuria no ndo tugweta to this extent of kwinama to that level ndarungama na nkwere you resign na county gwatuika nete totonyera kiri mantu ya gutarana kwao. SACCOs act very clear that a member ibo bagatarana bongwa niki nontu thirikari gwita gutonyera moka ngari che thirikari konekana igiki antu mucemanio ne jore na bara baguka te a member na bara kwenda beta gutaro te a member bangi utiga antu bashindana ne bongwa uti muntu rigere tukurunga ba challenge na apana, but then thirikari tibwita gwita tonyera gwita kwinyangia. Atongeria baruo uchumi bwa kaunti ya Meru ni bukonania bwitonyerwo na njira itiairite gukirikana njuma ijite no kwithirwa kwina momoyo matatu na kukumanite na kasakasa icio tonyerwo ku mucemanio yo ande njuma matatu cionthe ndene ya Meru ikethe ikigoma na irigoma nontu bwa uongozi bwa thirikari ya county gwita gutonyera mantu operations ciao na Cooperatives Act is very clear. So eure mbeche uciaritirwe ni thirikari ya county kwa antu ongiriegana ni ateiga atethire gwatuika ote antu bakethe bakiumba kuona transport bakiumba gwita ngugine bakiumba kurita ngugine tuko ya njuma no ntu bamugomo ewe ikethe ri kwinyangia uchumi bwa Meru bura buri ndi kwitha bwithita bwega ukethe thirikari tatonyerere muthia uratomba kuga governor tafadhali I'm coming here kuga or resign no ndo tomba gutaka mantu ja kithuka na ugitumaira antu bako ugitumaira mbeche cia Mumero ati gona ndeka uingite me pipe nikenda bara bari ja mbeche batekeje kuria agugona na toko thithio ranenkanirite kenda antu betha kuurwa. Cooperatives iritete ngugindene ya Meru na chiena antu iritete ngugindongi sana nyawe baratonyererwe na ndukethira mutongeria cooperative arirwa njo ututetherie kumanage Meru municipality na wareke wita kumanage Meru municipality either the chairman on board kana gintu ya kenge mwishone ugatonyithwa kimantu ya maya running of Meru here cooperative movement ira neo egwe na wananchi na arimi bombe kwitha bagita hasara kankwenda obwira atiriri ndas ba cooperatives ibwetete bobwega muno indi bukawa nkiripotera Weru TV kumembe Betao Marion Karugi wa Kenywa. Muthia biashara bamogoka Mombasa ni bethirite nende baki kumakiabu nene na kwirwa nene kumania nangara chuka matita mugoka nende kwithira getikira kwa utonya ndene account yobo kwithirite bwekare nyuma egichanga kwithira kioneka ntere cha bonje na rama bisaba account watite nende ngari kwithira yukuma kumania na watho rabwethirite bukrita wanyumene kinya governor wa county ya Mombasa nasi nedrite kilota thirikari akiwa ni utumira kiario munyelia kendete kile biashara mugoka ithira ichokaira waumbere ntere cha Mombasa ntukerwa reni konekete makarika kathumba yara yonthe yayanitie na biashara ya muguka na bone nyuma ya thirikari ya kaunti wa umbere ne kwithira kireana na biashara Bombere bokarega chakacha kumirate ati kama bisaba kaunti u na ntubaraba kuretete muguka ndene ya kaunti u ntubaraba idira buki karika ntere cha bonje nyuma ya nkuchanio na ntangurutano chakagita muguka iwe dire nindi ukirikira kwa noto nywande ni akaunti u ntobara bwidire bukireta kuirwa kunene kire biashara baraboyo terete kiro rero biashara bani bedire bakiona na kyakuirwa kona kinya kuno kankoro bakiwa nindi bakidira bagita na mbere nangwe ya widire tukinyira Mombasa duare ando muguka neto wirizubone na seti no to safari tumetuma embu to kinyara meritini lakini ndio tukinyala miritini bali ko tusulia bagenda batakwenda tukuma lakini tukana koto onda nokwana twena koto onda kwa tukende yo tumira kukinyaku na Meru na kongoya sokoni nibetete na mbere na kuangabana wa kaunti una kurongwa na njira ya kuwa muguka na indi yuthirite ukithuka kia anabaingi bakiwa woina nobo ni urongo theri nontu batithera bakienderia anakimeraki anaketha ni mwanora ngabana mwanora kuwa na thokete i mwanora ko nontu antu baratu na baba atu tukwana anaboi bathoma abo bwana anabeto na bathoma skuru emwe na bakabwetha performance emwe na kinya high school ira bawetwa bareto skuru emwe na gwatuka performance ciose class 8 isirare the
same. Watu batu ito sukumania antu municipal na ara mandukene tokero ito kwenderia ana mukuka batu te mwana twenderia mukuka antu banene oringi bagwita no mwanka kinyamu ciari wewe ngwethira kimenyera njekie bakiwa baraba inge kinyabethera baitumana kubaurira kintu ki shugulikira musyoku okawetera yo shugulikira muntu onja no mwanka shugulikira waku uweke misingi yaku no tebo kinyamu no kwa na miaka 18 no mweta wa mwera ukethia wibo boe no ukethia boe akuthikeria lakini o mwafirinda mugwato kana utandekesera mwana ore mwekera kibarana re mwana ora ne kairia thuketa watana company nge na aranja na aciari bati ukea ingaba na twere na te akwenda no twatomba twira mukuka indawa cia kulevya atonie muntu omwe mumeru kana okongwea onwa mami barabara ene ati imukuka kurete eta mbombo lulu eta musomoroni mateya yoyo rio batoraswa ibukuibwa atonye muntu omwe mbombo lulu weta ko wonda ko hata mbamburi mateya thai abiachara baraba ingeni bakuma county yembu na Kinyamiru nibethirite bagita na mbere na utaririe ibethera bagita maugoti kathumba kenda witithia na mbere biachara isitoze amwa tokenda zio batu kwena mbesa ira tori ya county ya Mombasa tokenda zia mirandu kene tokero tori mpesa lesenesi ayo nduka lesenesi ayo bokoka tori lesenesi engiria 18 into byo ndana norete lakini no kuona ogeya ko bami ogera utebweri kwendia mukuka Bobo ikarikanga bana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Nasir na thirite akitheta na kuwa na utumirima bisaba kuitethia ogoti kumarwa nyine ro KRA omwikiro kwa kendomba kwithira nindi akebela kya watho burethiri agikaira bokura na muguka onto wete nindi butithira bwe mwikairo kwa kama mnaona hii redio ndio inaongea kuhusiana na madhara ya muguka ndio mnataka pia nini and me my question is now I'm more convinced than ever ya kuwa ni lazima muna lazima gani hii ya kuwa lazima watoto wetu waharibike. Nagino kunate mubunge Kirimangojine nethirite kera kia siasa cha Kirimara irechonekete kumatobura ntuko ikuthira igita na mbere arorete minister barabara na ugendi Kipchumba Murkomen na mubunge wa Kapseret Oscar Sudi gutiga na buruna munini wa rais Rigathi Gachagua Kirimi augite ndiria bane ndi bakurwana na Gachagua ni kura cha rais Ruto bakwithira bakenya ngakia Kirimara kekithirano kia 2027 kaitane okaunongelete atungeria ba Rift Valley bone ndi bakurwa na Bakirimara akiuria rais Ruto kubarigeria ni ontu bone ndi bukaithira bukithuka kemanto kurugi mutugi kare no tutharirie chikinya akiarĩria ciaca iria cigwĩte Mwangi Charute rwa Kirimara mono baingi batongeria baingi kenu bakimeneire na kuorotithire kiara munini wa mutongiro mongo Rigathi Gachagua mubunge wa Central Imenti Kirimangojine akiaria na ugite Gachagua na gwite gitio kiawe kia obisira karirite mono amurikite waziri wa barabara wa Kipchumba Murkomen na mubunge wa Kapseret Oscar Sudi Ibaye Gachagua heshima lilia bwiri kwewa. When you see a politician from the backyard of the president like Kipchumba Murkomen or Oscar Sudi baki ataka Gachagua direct, that is demeaning to the office kwa girobishia Deputy President Ndoni kingi mubunge Kirimari ugatongeria baba kumeneria DP Gachagua na bakwithira bakimugera biara ritho ni kura cha mutongirwa mwongo Dr. William Ruto bakwenyange cha mwaka jwa 2027 Kirima akiwa ruterwa Kirimara kire kura cha mwaka jwa 2022 ruterero rwakurukite Ruto na gichunche kya 47 kuma kirigana Watu Ruto waka withdraw 47% from his basket ikuga kura ciawe ikanyia mono twi Mount Kenya region twamuringire kura tugwatene twinde tutongere twi Gachagua akithiuruka naja kuringa siasa home to home house to house na
ishima riu narwiri kwero leo na tonto bagitumi giki mubunge kiri mariu gatongeria baba Rift Valley ni boba retete miekithano iji akiuga bendete muno barikia kura cha mwaka jwa 2022 bethire bakigithukana rutere rwa Kirimara. By the problems originate from the Rift Valley. Let's not be cheated by anybody. We all know, and we know the kind of comments they give even when we're in parliament or when we are walking in the corridors of the offices. Is that iyakabenda tubaunia ruji tuitanye nabo safari twamenya tukuna ruji tugitonya nyomba bo batonya batuingira home. That one will not happen, and we are not going to allow that one. Mudiene nandi ni ntumakiri mutongirwa mugongo gukani atongeria bayogotia gweketha DP Gachagua Kirima akiugandira bakwaria barethugania bararia bari na kitharimo kia Ruto. When Oscar Sudi opens his mouth attacking Gachagua, arusa akura ngiri 10 once kuopen ganyua kiro alia rwawe no ndote mtote antobao na lero kuruma mutongeria wetu ora tujino namba 2 ndene Kenya na no kingpin wetu ndene Mount Kenya region. As far as we are concerned, it means that you are antagonizing us, you are antagonizing the voters. Ruto is our president, we support him, lakini antobawe lera kwalia, it is interpreted that we are blessing Ruto. Keri potrante toshe weru reakwari etwa ni mutugi Kare. Right, na nikumira kinda tunende tukutha tukiona kanyaka kunoka hindi nchokerete nanda tuingie. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Solution Housing and Investment tukugwatogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki ntariki 8 June mwaka juju. Njoi gwatire plot ireo kwenda aja Wega Estate areo gachonera kirima kia Mount Kenya na ibaribia Oldaiga. Nkuruki kurina ukaribo kungana na barabara ithonde kibwega kurina ndwego chestima riera thongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate ni ndariki ya 10 yake kuma na Nyuki town. Njoi gwatire plot na magurija tikwinyeria mubukojo waku no uchonera finance ukurukira Solution Sacco ntubante tonguruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio. Kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na madini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalam kwa manufaa ya mimea yako. The Little Sisters of St. Teresa of the Child Jesus is a missionary congregation founded in Italy in the year 1923. In Italy, it was founded soon after the First World War. Many children were suffering in the streets of Italy because they had lost their parents in war, and our founders were moved by the suffering of these children and wanted to start a congregation of women who could take care of these kids who had no one to take care of them. Later, the congregation became a missionary congregation and they moved out of Europe to America and later to Africa.
In the year 1967, our first sisters came to Kenya and founded the St. Teresa Mission Hospital in order to take care of the sick and the mothers who needed assistance during delivery of their children. On the 2nd of June, we will be celebrating 100 years of our foundation. The celebration will take place in Mitone Primary School, which is in Kirwa Parish in Meru Diocese. We are inviting all of you to come and celebrate with us. Come and share with us the joy of our foundation, the joy of what God has done for us in the 100 years of loving and serving His people. St. Teresa of the Child Jesus tells us, it is not enough to love, we must prove it. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. Mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Atugani patano bara bakuringanidwa na ko kya Daniel Mudiani sniper ipeti kile dokurokerwa na mbondi ya milioni mwana arunga meri baile kanambecha baribarino su milioni na harunga meli obaile krokini vedirete nendi bakina kairo mount ya kudiatira yarani ndini amona bakinya kwina ja sniper bakinya kwina ala makarika edirete IQ maida na baringa report KDC ya bimya biele na kinya batie passporta chiona nkroki bakaumara kurayana koti igamba riketira nendi rikibikiro rekedira rikiwa tawatariki 47 mweri wa 6 mwaka yo Boniface Mongera na utwachio athoganirwa batano baikwesinipana nandi barekere twikoti ekiambu nyumekutiro bekara rumande amwanchera kwa kwimeri 5 supu omioro orori mutetheria na mukiekio kwa gavana Kaira Mwangaza
Murangiri Wanta Motonongino Gavana Kara Mwangaza, Boniface J Aka DJ Kabom, Christas Manyara, Mwa Brian Mwenda, Bondi Barekeretu Akash bila nusu milioni, Kana Mungana jwa bodi milioni mwe. Eitha naku bakerekeri ukotije Kiambu kurukira Mugamitheni Opondo ibere kithiritwe Pedro Bethinga 33 iji. Onto bwambere iberi bakagerekere kuturubekide magoro jao akweko ba sniper kana sub county umite. Onto bwajaire bakwire ntore cha Karega nare murojo sniper chorero na gotewa. Onto bwaja datu iberi bedaro beringa report itone bya DCI nyume biere amna ku koti ni shokete batunya passport chao kurigire batekedro bakyumara omende gurwe Kenya. Bwakomenya nabo na mbere twita rugone imothuganiro mwake umbite kodura kiona cash birengiri 500 bobange no bendrete gochanga na kungaongia gambarire kedro ligitano kana mugambo jo chonko commission tariki 27 mweri jo twetete okotinije Kiambu ke report ranto Shoro TV kumaja kingina ngine kineke mushojo Nairobi mbeta Boniface Mongera. Pokobondo muthemba yo hasne tundarionekete nindi kubwithia boya muno kathetune karimi nture ne chegitombani na ntakirigisio ne bunge kya marande ne account ya tarakanithi kongomi yako na kodongo mako ni mibonende nikutire nyako na ngotano yari mibabara bachiande kiti onto botumite kinyaba kinyila toko yambokando omiandikuru na nindikuru ne cha Mexico na kinya Peru kirigi chunji kekiretu itegera madina yarani ndi kimere kekwida kikurukaira amana buramurimi akwidira ikandana na madina ya mwarigeto ndeto natingatrite kwa kwidhabu iyo ni mibobo mwanya. Gicunjĩ kĩa mbere kĩa thabia gĩtombani gĩkinyĩte mũthie munthi Weru TV no atũthiĩte na mbere kũringaria ngana nkinya kũthiũrũka mbarĩkia gĩtombani na Gantaraki kũmenya mathĩna ma ũrĩmi na nkinya arĩmi ba mavokando marĩa bakũrũkagĩra ntugo gwa ntugo kumania na arĩmi ba gĩkundi gĩkĩ. No atũthiĩte na mbere kwĩthũra tũkĩaranĩria na arĩmi ba mavokando ndeni ya gĩtombani na Gantaraki kaunti ya Tharaka Nithi na tũkĩmenya mantu mwanya mwanya marĩa makũbainyiria kĩrĩ ũrĩmi bubu wa avocado na bankendata thoko na mantu mangi maingi marĩa maumba kwĩthũra makĩbaringithia kĩrĩ ũrĩmi bubu wa avocados. Kuma avocado ria uma nasarĩ kana rĩrĩ mpĩndĩ muvocado kwanda muvocado ũkwambĩria ũkorwo ũchuĩkĩra rũhĩ mwanka muvocado gũciara bio tarĩmi imathĩna marĩkũ bumba kwĩthũra bũgĩkandana na montugo gwa ntugo mwanka avocado rĩrĩa rĩciare wana rĩa ciara rĩ mathĩna marĩa imethagĩrwo marĩo na imathĩna marĩkũ. Muno twambĩrĩtie gĩkwanda nĩpendaga na seedling ĩrĩa gwata iu nĩ most important nuntu nĩyo ĩtũmaga mũtu ũrĩa ũmba gũkũra wega kando ona macari so nĩbati kwĩthwo na healthy seedling kando wanda no wĩkĩre the required measurements ya 2x2 no wĩkĩre thumu for nutrients kuma au nĩ management ya ũkamba kũmenyera rĩrĩa gũtĩna nuntu sometimes it's dry ũgawĩkĩra rũci kanda umake sure wĩna growth mbega no karimĩra around kanda kurigeria weeds nontu weeds ni consumers ya nutrients nyingi iria na mũtu wendete nutrients kuma unu kurwa kwina thina ya pests na diseases ayo mostly diseases mono itionekanaga mostly no ngakie seedling lakini ki pest ni turwage na turwage tuu iturwa twina tutrappers turia ni tumto oguraga ukina shuria muteni riu na gomba gutrap tugunyu turia na turwagi koguo muno pest itero ikaingia this zone muno pest ite kwa wingi koguo ni thina ya mirimu na pest ni kidogo sana koguo ti thina nyingi ya muntu makoni into yu no katujita tukithomaga riu tukiceragira bara bali maga avocado twa discover the best time ni kuanda mpende ya muture original ukena graft na muture mwega challenge ire iku ni ukurumana na tunyamu along the way twamenyire kwi traps jikagirwa na kwagira traps lakini oneje ni kurura just ire tutaka ngugu sachi kupenya nuntu tutaromirwa seriously no katuguthomaga
tani mnyete about the traps lakini ni kuoneka bado the sea line issue traps itiko 100%. It is a fruit na igitaka boria ija wa ni directly. It is not good to apply pesticides nuntu utiko it is no iduwe na contamination kwa gututi tutitumagira na tutendete tutiandivaisaga na arimi betu para tu group yetu baitomera for all the purposes. Kwina wastage kana nyuma ya maketho either transportation kana mageketho guma mo magatuka mamo magatuga bo matabateri either mtu agatua bo thukumite kathukanga ikwetha kwina mantu tamu. In some cases is this some cases ne da mamwe maybe no magotuwa na roitwekerere ti ku qualify for the standard kwendeka but kwina factory ya twenayo no tuira kafo kuruta maguta kwa gutu ensure ga murimi atathi atene loss. Mamu mari mathina mamwe mamararimi baba barikanaga na montugo gwantu ukiri urimi ba mabokando mamambari no na tigogu kaunti ya Tharaka Nithi tukathi na mbere kwaraniria nabo kenda kumenya na tabakandanaga namo na kumakinda kenda gutigire bokando uri kugwata nthi na nkinya guciara. Strategy imwe tutumirite ya gukuria miti no ni kungraft at the farm level kumba ku avoid problems ya ile wigwirenda kwira ni igwatagamiria avocado muno ile avocado ijikarite iminchitwe nasale jie kalanga kujia gwatwa ni murimu ule wa mpio kwogu ni tukungraft at the farm level antu ako depend na mitiria anasali 100% tukaluthogu tugeukia mpende i recommended na mpende i recommended one ni amutu afuete irengi ni mitino njayantie no mpende nene muno tukathi tukahanda mugundani obu tukwanda muti we ungwa tugenjeri maria tumba itu tukekira thumu tukatukania tukamianda mpende yangu rikamere ikinye pencil size kane kula kule tukina graft no bwithagirwa bwina uthomithania kana kureterwa either kithomo na antu mwanya kana kibio bwingwa kya komba kubutethera kuri avocados abauto twetetheje twetingwa ukwigwa tani ombiragirwa ndi one of the technicians back on graft within this region liu gando makithomo gya kwandari kwa mtunga muthomithia mpaka nga muthomithia grafting na kwogu tukwenda onati tugwatirwe ni county ona extension officers batutumire baumbe gutua device more nikenda tumba kulima ulimi wa avocado nuntu ni tuona mtu anaethwa ni mbuluka yeja nuntu limwe tutithagwa umba kumenya wega thoko kurieri ukono gutigirwa mbesa na kathina kau ga kuthira gicunji kia mbere na kiambiri tubionete nthi kwoguo gwatire gwaku muthenya waru wa thata ino gutigira tugukuretera gicunji kia ithatu na gicunji kia muthia kumenya tiga kuri avocado riria asi buri kubungirio mbakuru tha tiga matura nkinya kuramenda gwa nthi guru cia ruraya kiripotera Weru TV rugono rwa mwanya thambia gitombani kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Uthonyeru hari Maoba Junior Secondary County ya Meru ni babuthite maandamano ya thiri bakimeneria TSC ni kuria kubwethira nindi ikibaingeria mendikithia ona Rais Ruto kwithira nindi kera kionto bo batongeretwe ni mukarigite wo Kalato Lubarua ni baugite batetikiria nindi ko kanoni thirikari na njira ya kwa baro ari mungiri 46 baruga chain township na tia bange ngiri 20 John Diga ina ripoti Arimo ba Junior Secondary School County Meru muthenya we munthe batongoreretwe imukaririgitwo na Kalato Lubarua ibombete kwigua bakirutha maandamano mathiri mujegwa mutindo arabombete kwigua bakiwa matheta mao matiombete kwa makithi na mbere na kuthikirwo kagita bagimeneire mutongere wa Nthuruma Dr. William Samuel Ruto nonto bakwariria mantu megenda mira na miguka indi akaria kumba kwigua akibathikagiria arankuruki bombete kwa bakiromba thirikari gutia kwenda kubathurana na njira ya kunenkera bamwe barwa ya kwandikwa bagitiga barabangi katukwenda kwira president wetu atiri turiromba kana turitia kana turi demand kuma kiriwe na mwandiki wetu jwe TSC arimo ngiri 46 baandikwe on permanent and pensionable terms. Katukwenda kwira TSC atiri
tutiotikiria bandika arimu ngiri 26 batika ngiri 20 batitoka ura bakuthugania thirikari itumba utenga education ira kwarire manto yange yonthe kuuna ira manto amuka ikaire manto amira batu baitwa state house lakini utentu kunyamwe leaders ba JSS baretwa ke state house kenda bamba kwarire manto ya mugomo ya mu ba JSS kwa u kambu atri thirikari kereke kwarire arimu ke mindia thirikari kayariri arimu through their leaders arimo wabuka gitani gwaku bombete kwigwa bakiromba nkiama ya kubandika ni OTC utia kubandikira baro acheko bamakia kenda bagacoka ngugeni na aranko kibombete kwigwa bakiura thirikari wenu utigira ni utumira irairi batirite kagita karaba kwenda kubero ntu ende tikwaragia mitandao ni wogu itukwira mwandiki wetu no OTC atige gukara gitumakaia na gutuma show cause letters batu twibaro ronkurukia maumau twibaro ronkurukia arimo bara batwira kundiro abo baruga yu batu magachika makianto itetu makia batwe baruga era batu to accept the age ne mwake ego twanguge under PNP ini other letter gatuka migno na si aribeto tuburie bugacokia na benu school na etho bari school baiteni tutakwenda kwa Rodrunga City tutakwenda kwa through TV turenda wetwa leaders betwe basaini the return to work formula tutakwenda soka school that to promise that thing na to promise on the street turenda ku do a thing which is formal Aleta mari mwama mareo mantu megenie na kureoka muchara kanini maumbete kwiwa makioneka mekujire mambo bachiari barabara na ana Kiringi Junior Secondary School na arabaumbete kwiwa bakiure thirikari gutigira ni kuthikiria matheta mari mababa bagiwa ari mwaka muchara kaba kurewa bethimero na nkongo na gatiomba kwigua gagitethia ari mababu nwambi. I want to ask the government through the commission if the committee that sat down and decided that the teachers should be paid 70,000. If they were deciding for their own children, their biological children, could they decide the same thing? Mwana wa kirasi 8, mwana wa kirasi 7 ari ona thina na mwalimu na warindire ari ona thina. Na indoria ni mwalimu agakaranjirene mwana no akare kirasi-ini na biumia na byo TV turongererwo ingai na byo ekura mwana ora atathoma biumia biere mwana ora na ndimwerijwe na nabakainga bageretwe mbi na gutikyo bathomete ende ndio nkuria thirikari bwere utebati gutegerera na baba bokamenya kinya wengo kamusara kare mwainya woka ewa koti irungamira inya nyombere okomborete Kiripotera Ndeto Chaweru TV Mbeta wa John Ndhiga Akiaria aentere chia ndironi wandini ya magumoni mathikoni ya Lasbo Mugambi Kitunze ururari ya bidhawa borithine yekena muno ya mwendia wa intobia wa Kichuka Speaker wa County Dharakanithi John Babun noriti akari nende gutumira utungata wa murimo wa nyimba chibitari ne ya Chuka kiongela bubukaniye kubira bikwetha bikia na kia na murimo yo bange barabo kare mathikoni yani Patrick Monene MCA Njero Egara na kinya Sub County Admin Alex Mugendi Samuel Gejman and the Toy. Akari amwe na atongoria mwanya emunde batindite ntere cia Ndironi wadi ya Magumoni kumagaria mu biashara arenkuma wa Muthanga Maiga na intobinge bia waki na urambere athongira biashara ni are askari kwarietwa Lacton Mugambi ura aijikene muno Kitunze atongoria baba barana amwe na mubunge Patrick Munene Speaker John Babu MCA Njero Engara na Wanja Karuku na murugamiri wa Sub County ya Chuka Alex Mugendi wa Festo ibakathi Kitunze ta muntu arari na ngwataniro na antu. Tumeona I hold 3 in Kitunze na familia. Si ni kweli? That one teaches us to be good. Sisi kwa tukuwa binafsi na kwa kazi zetu. Mkuu wa Kitunze after 35 years augire that was the best partner and they were meant to be. Nitupati tuiulio mundi niegana after 35 years mukagwa nkiuga you are meant to be and after mieri 6 ndakia Kitunze yugirete kwenda ku discuss pain because the father was the best father. Ndakenu inge alirie yugile when I looked at you I always see the man I want to be. Nitubati turagia rumeri ndakia kwa nwe gucutheka ugaenda gutuika tegwe Nkurukiba muwetete ta muruti wira wa kwirutaniria urakinya atethetie antu bangi kathomba kwibukiria kibiashara. One thing that he taught me as a Fred is waking up in the morning
At 5:30, you would find him white to go and work. He told me, wera utithagira muntu gitandani mwaru akaroko goka ukagira ugaceria wira. Ukegwa antu betu wanabara bathure no abathingate njira ya Gitunze Tharaka Nithi County wigwirite county mbega muno ati wanenkerwa kanyamukene ukairene wanenkerwa wira ukaruta utugo na muthenya. Speaker John Babu akiuragia akari batumire ndagitari wa murimo wa kansa ura atungataga cibitari ya rufaa ya Chuka muno na njira ya kuthimirwa bachonkuno igwe bari na murimo uju kenda bawatikana nau barigitwa kurio untu brabo kanyithanyithia ikuo biau. Niliona kwa urolojia Gitunze alikuwa na brain tumor. Sijui kama ilikuwa cancerous ama haikuwa cancerous. Mimi sijui hapo. Lakini I want to announce that a few years back when we got so many cases of cancer, the governor wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki sent one of the doctors aende asomee oncology. Ndio sisi watu wa Tharaka Nithi tusihangaike sana bila daktari wa cancer huyo oncology wakati tuko na shida. Na huyo daktari yako na clinic pale Chuka General Hospital. Kwa hivyo ukisikia kitu kabla ijaenda sana tafadhali kimbia pale Chuka General. His Excellency the Governor alagiriria metho na ni amu promise kumurutira wira. Ni gutuma mukuona bare twari last time aikathurwa ngabana tipo tulite oma nitukurite kiasi. Twina cibitari iria mukuona in Kenya antu bara maumite Nairobi na Mombasa. Erothi ni number 1 in Tharaka Nithi County. Siasa itiraura kiathoni giki ara MCA wa wadi ya Igamba Ng'ombe Joseph Njeru Ing'ara awatirite ati we akarugama giti gia useneta kithurano-ini kia mwaka wa 2027. Ni of course nderia antu bega Ng'ombe papa kwenda kuromba giti kia MCA barombe nuntu ni ndenda kuthigukaria mbia cia Tharaka Nithi County ni gukothwo muno irio kothwo igonkwa tanderemende na mimi natosha utige ndo mbeda kinene wanambire na kanagirwa ni ndauge tikanengerwa anandarutwa committee cia na assembly speaker ndarutwa committee cia assembly ndura turo chione ndaugire ndutwe ntikua ngwona thina kuriu antu bega Ng'ombe bakadi ndikewona thina kuriu tene ngauga bonenga antu banengerwa basa tene ndo tibanengerere kweli kwario thoguo mheshimiwa nugo anangarere basari wenga cia Tharaka Nithi County ciamba kuigua kwenda kunywa muguo na ti wega. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Endo abantu barabatungataira antu bari na mawatheni boretwo kugenya kumaria antu bakenda bagunikana njira mwanya kwamukira utungata botherapy agwati mbaru ibethirete bakinyela kianto ba mawathi nkuru kino bone utethio bantu bandi boboya ya mone ikundi kukumira no batethia mukiro medika niwe na runuru ogwa bwa ibo na murio yo kamata no turi antu ba mawathi gutumete babainge bakaithona kuingelwa nyumba nara kinyali ciao cietana mbere kuthuka kinyankuruki ni aibo bakira haba kona kambura mtu kwa wakana katikuweza makosa lakini na kile utoro Murungu kana kile antu baraba na umenyo bwakwana bona bure ibo makosa amwe na bo amenyeri bawi barombi kugyo chamba no baturia o mekenda bombote thukana njira mwanya ibo na baba tura ome nikenda bakamenyewa ni mbothi administration na bakamenya community nikenda utethio rabo muthemba buke yaringi mbethera bakioneka na bambote bora kwagirite mwana kwante muitha mbethera ndeno wa untu kuonze na aranya tureta imbeta nyo na mishamanio nente thera nkimuitha utumbishi Murungu ampere yowe aba bonze bana bona baba isithete baba torie bethere tugethera turi amwe twitwinde bakariana na baba ithete mishino ntumbene nya bainge baithete ana mishino utima kosa mtu abwithetie kwithira na mwana utaukiri kana kwithira na mtu utaukiri mwathani atumbire twinde in his own image kwau ra twira itumbi in his own image twinde atukua nene nwe utukaya tukaikwa tukinoa inkumenya rimwe na rimwe kwamba kwitha wina mwana umurito umunene ati kumboka matika ibu ntukwithara kwina twale ontio tu lakini tukaikwa ndoni na tukabaitha itubaumaria bakaringwa irio wa twabaikia kanisene no menye winyayo no therapy no ntu mwana ake akwithira kanisene agika kubura ntu bakuina kana itho kone akiona antu bakithiulunga kinyawe akora ukona kinyabura rimwe na rimwe bethera bena muthuro kana tempa ukona mwana na ukiriria na kubua kinyawe na wikua bwega ethire na bangi
kuringana na mukariritie ombundie kwamukira na wika maketha Kenya Felicity Nkirote Beriri kwina mawega kithumba yero kwebelerwo goti amwe na kuona kagina kuma kithirikari kiria amenyeri bantu ba mawathe kethira mendekithia ya watho boya kulukwa. Thirikari ni kuelewa mtu ura wina mwana kana mtu utaukiri nja ati no mwanka ethire na mtu omenyera 24 hours. So iba kubwithia sheria ekuwa ati mtu ura kumenyera mtu o mawathe kana mtu utaukiri ni chunche bia mwiri kinyawe agatu kwea wa allowance no ntuito kuelewa ati kumba wita nguine witethia kana ombo witethia nyora witere utaukiri. So ituko support yau na itukwira MPs betu sheria ya parliament tafadhali batukulukirie yo kenda antu betu bombo tetheka na tubauthauthiria maisha. Arĩtie gitara kweyana twalikire antu ba mawathe nteretie kiandio ondine kenja itigania West. Wina kale onto yaka kinyoke akwitha kwibio kwendia thokone ukiomutia arwamirite atirwamira to akwaelerie kwa unende kigintu kia utuma mtu omba witethia na omba inyotethia barabangi na bo muchie na tukendelea kureta bingi twachwa bingi ona ara tukona nkuiba sana ntu ba biro cia inde wa mheshimiwa Nkirote na nda wangaia mutharime nkuiba sana ntu mwana akendelea ne oboe nda mukamata mongo nya twetete kanisa ne otebio twa mukamata bio na tusumbura mno nyana njaria na unzitu ende tha into tukonete kire kya tukanaira woni ne ka ngorete ruare muno nangachokia nkatho bobo ya muno no ntu mwana okwa ta muithani no turanwe na ni baitindika kya shukuru ndike shukuru ndona inkuremero wiki na weta ata na kuira ndareka nanwe lakini ande murungu tekona no keyete nkoyero mwana o na ngatethio bu nkona bio mutethia bio kinya kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Mukarigite wa NGCDF Miss Philippine Kadhure nedrete nenda kiora kibara kwa Nkirote dio muno munwari tobonde bachukuru na gutiki nyomo tiginja na kwingiro bisi bobo yete nyuma yandato kwithirwa ati kuri arito bakwithira bakiyote dio barinja ni onto babisi onto nindi edrete aikanukakia. Gutire mwana uthomithagwi mubunge Kareke Mbiuki warwengatwa kana kuonerwa barabaranie nukite ngatitwe ibichi na bubui kuringana na Philippine Kadhure ora nwe mukariri igite wa kiama gia CDF kiri gicigo mbunge kia Mara. Ni thank you muno ki mheshimiwa Kareke nonto pokwithira na gwataira ana bara bonthe ajukitie uti mwana engairwa fees kana uti mwana ombekia kwithira na ubarabarani atikenukire mwana u atena fees kauga thank you mheshimiwa nonto bakutirira kithomo nonto bakwithira wina nyonta ya kithomo na gutirira ana betu ba Mara Batharaka Nithi County at large na gukuria keo kia ana baba na mbuge ni challenge kire atongoria bare okaigwa rimwe bakuthie mathikoni bakuthie kanithani bajokia jiana nonto bakuthondeka PR kana rieto riao lakini ukethira atongoria bau batikumba kuigana baria cukuru. Kadhure aritie manyuma ya kuthagana muthaka Kelvin Muriuki kumwira cukuru ya Mugumango Polytechnic kenda kuthomera obundi ya kithomithagwi kiama kia mubunge Kareke Mbiuki. Muthenya wa munde tuma Hukuruni Village Ganga Ward kugira mwana agwetwa Kelvin Muriuki ora atiombete kwithira cukuru kuma ikugeria class 8 na mheshimiwa Kareke Mbiuki aigua kiriro kia atori bokoroni na niki atutumire twathie kugira mwana u na gutweka admitted Mugumango Vocational Training Center akarutha course ya welding. Ona kamwe mheshimiwa Kareke Mbiuki in the beginning of the year etha irakirira ana bae through Kareke Mbiuki Foundation fees ya the whole year na kinyaja muthenya wa munde Mugumango ne buto arutha muthenya wa munde tukurunie no mwarimu munene Monica wa maingi ariuga kosi cio bundi icio ciri na goro na icio ciri na thoko ntugo-ino na icio gitumi arito baingi baguciugiria ona na baingi baba kulukite ku universities bara optire kuthonge the technical schools nontu enu ne kwira rede mwana kugwata mbesha immediate within 1 year mwana na kumba kunget besha na kumba we sustain till mwana university no tutwe na antobainge bena
baba graduate na they are just idle in the community batiromba kuata white collar job. Muthia cucu wa muthaka Kelvin ariuga ibwega atongoria kumira gutethagia akagita karavegu antu bari na thina mwanya mwanya. Ikambuge ni wega riria atongoria begua ati kwina thina mtulani bakeumagiria onabo na nikenda bakejaga gutedia ana tabau batikwiyumba kana guterereria antu aria atikumbika ni tontu tio tajari bamwe batikwirwo bakiumba mauntu ma. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Madeni Mugambi. Right, na nikumira kintu tunene tukutatuikaira gatanta kintu cietu ni bwana ntupo kwithira watanirite na uniga na batu mwankire tumba kwithira twikinyana kinye kibara bonde ni bombo tetheria kintu cietu nkatho na ncune nikarika ninkwithirite ngiwikaira wira ne bwa kalono karika na ona kalawa tugo mwenendi tukuya na kalawa kwa twaikia nyama chelinguli tera ni nyato tumire ta kanise ni ari kukalawa mbira yunkona atweta tata kanise nengi to chimania muchore okwa ntenda menya boya ende to tata tukwana nara nyuma na kalawa watu mirakin no muchore okwa etwa Charles Kamathi atumire boya makoza gwithire ka tumirage manto ya tuko chemuthia ngo inyabura manto ya ukarika kidogo au anyaka rupeta kakaringwa kidra ko yanto na punte ko meate penda ni anto barabaringaringa kimbo ndara kanise ne anto kwes no inyererita sauti ya karupeta te kwenda kuwa ko yanto bare atolai ba kuru endo anto baditikanire murangone bakiwi murungu achoka kalawa watirwa koti konje murango au kirianjara wa mulaika tera kidogo betanga nyumba nonde na tobia toka ina we uro komba kwithira ni kwendeka kalawa irio igujanka mwira murume igonjitura agwa mulaika itondekera ya muthiari takoti atia toro tura twinde Charles Kamathi atiwa kitheka ai buntu goje muthia cia kinya kwenda kwanta kinya kanise ne ari ringi ontunkira uo ndore ringi oche manenu we muri na thera etumira kinya wete Maureen Kirimi no karimone to marithia na nbito Phineas imana tuketha tuchemana kero kiri murungu embere ki mubango okogukea